mpho ya hore re kene merapelong ya rona e re kutlwe he re dithodise di nepaetse ka bona Tuli. Hi Manneileng Letuka. Hello girl. Hi Monana. Hello girl. Hi Monana. Batho Ba utlwa dumedisa kereke girl. kereke halalelang bomme bontate kaofela Phuthego dumelang hle. Ke a leboha o etsa ke sa ke meokgo mane ke a leboha Tuli ka leboha Phephi. kaofela. Re a lebohle momamedi wa tshebeletso ya Lesedi. Ke metsotso e 11 ka mora hora ya 10 ke la bone ke letsatsi la thapelo leo ka lona re reng rona re a rera empa modimo ke yena ya phethahatsang ke yena ya tsibileng hore letsatsi lena la kajeno le tla tjhaba mme tseo re di rerileng di tla phethahala ka hona re re mohau wa hae o re lekane bohle mohau wa hae o re lekane bohle hoseng hona momamedi re dumelle re bitse moruti wa sebaka wa kereke ena ya St John Methodist Batu location Mangaung Bloemfontein ke ntate moruti Mokgosi ke kopa ntate moruti o tlo nkatamele re tle re amohele setjhaba sena sa modimo o bo so re bulela mosebetsi ona ka thapelo ke kopa re mo emise ka sefela. dipotso tsa rona dipotso a re godiseng
Ra leboga a re rapeleng. Mo leineng la Modimo rara, mo leineng la Modimo morwa, mo leineng la gago Modimo moya o boitshepo, amen. Ra rapela Modimo rara wa rena wa selegodimo, go nna le Modimo o tshwanang le wena, o re ratileng, o re tsositseng, Modimo rara wa rena wa selegodimo. Maabane ha re robala, bangwe ba rile ra leboga Modimo o tlhotse le rona, ba bangwe Modimo ha ba bua jalo. Mme Modimo rara wa rena wa selegodimo, phakela re fitlhetse re thantse, re fitlhetse re tshela ba rotlhe. Ra itse Modimo rara wa rena wa selegodimo, go na le ba ba sa fitlhellang mfa. Mme Modimo rara wa rena wa selegodimo o re file nako ya gore gompieno re tle go go baka, re tle go go tshelela ka boammaruri. Re kopa wena modiri wa dilo tsotlhe, re kopa wena mosimolodi wa dilo tsotlhe, nakong e re leng mo go yone Modimo rara wa rena wa selegodimo ya Lente, Kreste kgosi ya kgalalelo, ha re ya ko Palm Sunday, re re mmabaledi wa matshelo a rona, le ha mewa ya rona, le ha matsapa a rona, le ha botshelo ba rona bo ntse bo phatlhaletse, re kopa nne wena o re kgobokanyetsang bone. Ke rona ba mmabaledi wa matshelo a rona, rona ba bang ne re sa tshwana le gore re ka tla fa Modimo le go tla go bua ka leina la gago le le boitshepo. Mme le fa go ntse jalo sa lontso le ena morena yo sa gagong e le go utlwela botlhoko, re utlwele botlhoko morena wa tsalano e kgolo, re dumelle gore re tsene mo tempeleng ya gago e boitshepo le mo tirelong ye, go no re tshepisitse wa re sengwe le sengwe seo re se kopang ka leina la gago o tla re sena. Diragatsa jaanong morena merapelo le dikeletso tsa rona batlhanka ba gago, ka fa go ka re nnela molemo ka gone jaana le ka go sena mkhutlo, amen. Ra leboga mo boemong bwa mookamedi wa Bloemfontein Circuit moruti Vuelwa Sebolao ha khona go tla ka mabaka a circuit a mangwe. Boemong bwa society ya rona ya mo St John re a le amogela lotlhe ba le lemfano, mme re la amogela ka leina le le matla la morena le mopholosi wa matshelo a rona Jesu Kriste, amen. Matlwana a ka fa ha o tswa ka monyako o ya mo moraga this block ke holo ka mo teng gona le matlo le tsogo le le kamo ha ke itse re le bidwa mare le kamo mo go nna ke la bontate la bomme le ka fa. You are welcome. Ra leboga. Re lebohe ntate moruti Mokgosi, re leboha, re ikutlwa re amohelehile bohle. Metsotso e 20 le motso le mong ka mora hora ya 10
ke tlo kopa me Mama Singa ke ena ya tlo re balla lentswe ka jeno me ka mora mono he bana beso phutheo e ratehang bohle re lokolohile hore mang kapa mang ya mametseng tshebeletso ena ya lesedi a le hona teng ha o kena mane Facebook Lesedi FM o tla bona diketsahalo tsohle mo mamedi tse etsahalang ka kwano ha o kena mane YouTube Lesedi FM picture stream o tla bona tsohle tse etsahalang ka kwano mme wa ka sebaka ke sa hao. Buka palo ya lorona ya lentswe la gompieno re tla e bona mo bukeng ya Baroma kgaolo ke a 13 temana e nngwe fela ke a 14 sehloho sa ditaba se re lerato la boyena phadimeho le hlweko. Temana eo re tsamayang ka yona e bua ka sela le mokgwaki wo lempe le ikapese ka morena Jesu Kriste me le seke la baballa nama ho ikgurisa ditakasong tsa yona. Lempe le ikapese ka morena Jesu Kriste me le seke la baballa nama ho ikgurisa ditakasong tsa yona. Morena a hlohonolofase palo ya lentswe mmoho le ditsebeng tse utlwileng ka Kriste Jesu. Amen. Modimo wa bonika ntate moruti wa ka ga mmogo le mme le bosiong ba hae bomme ha mmogo le bontate ke a hlompha ke a dumedisa Lesedi FM
Re a leboha baratuwa ke le dumedisitse. Amen. Lebitsong le matla la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. Le dumedisiwa ke mme Mamasina wa kereke ya St John botsamaising ba ga ntate ga mmogo le mme Mamogosi. Amen. Mantswe a ka a makhutswanyane boitumelo a reng le mpe le ikapese ka morena Jesu Kriste. Re mo nakong ele Mamoduane hobane ha o sa fetole bohobe, hobane ha o sa fetole majwe, o tla bo fetole bohobe, o tla o kgone ho ja. Re mo nakong ya diteko baratuwa ba rategileng ko moreneng, jwale re kopana le mantswe fela a makhutswanyane ikapese ka morena Jesu Kriste. Re fiwa kobo Mamoduane e lekana mang le mang. Ntho ya teng e ke e ratang ha e kgethe hore na o morui kapa o mofutsana, e a lekana. Baratuwa ba rategile. Ke a gopola batho bana mohlang ba neng ba kwalletswe ko toronkong, baratuwa ba rategileng ko moreneng, ya ba kobo yana e a hlaha e ba lokolla ko ditlamong. Baratuwa ba rategileng ko moreneng, e rela motho ya mong ha bona seo o re na nka etsa jwang hore le nna ke tle ke bolokege. Ke rata Mama Feni batho bana ba re ba bitsang gore ke Mabaida. Ha re tswa ka toropo Mamoduane ka 5 o'clock bona ba kena ba nkile diplastiki ba di beile mahetleng ko go bona ke thoto. Baratuwa ba rategileng ba ile go robala ka gare ga dikotopo fela re sekara ba tsaya matlhek. Baratuwa ba rategileng lebaka ke gore bao batho ba e apere kobo ya go thweng ke morena Jesu, ebile ba na le sepela se re le ha meya e ka puka nke ke be ka sisinyeha, nka sisinyeha jwang athe ke ho Jesu. Ha re yang go e apara, theko ya teng e bobebe, theko ya teng ke mangwele. Baratuwa ba rategile le ka ntate a rona ya mahodimo wa e mema kobo yena ya e apereng mina thoko ye mong o re tlaleng e mphile bogobe ya nkoka ha ke bobola ya itira mme le rre. Baratuwa ba rategileng ko morene. Modimo a re thuse, Modimo a re esese re go ikaparela kobo yena mo nakong ya lente. Baratuwa ba rategileng ka Kriste morena. Amen.
Hallelujah. Molweni. Sanibonani. Thobela. Ahe. Re lebohile me Masina ka lentswe le matla hoseng ha letsatsi la kajeno. Hey, lengwalo la Baroma le buang ka lerato la boina, phadimeho, bohlweki, ho ikapesa ka Morena Jesu, ho ikapesa ka Morena Jesu. Le ha ke wile ke tla boela ke eme. Le ha ke dutse lefifing, Jehova honna ke lesedi. Hey, Jehova honna ke lesedi. Honna ke lesedi. Le ha ke dutse lefifing, Jehova honna ke lesedi. Bomme le bontate nakong ena e bui, nakong ya mahloko, nakong ya mahlomola. Isaiah o re ke mang ya dumetseng seo re se bolelang, mme letsoho la Jehova le bonahetse ho mang. O medile pele hae jwalo ka lehlomela le jwalo ka motho o tswang mobung o omeletseng. O ne a sena sebopeho le ha e le bokgabane, re mo tadimi. O ne a sena ponahatso eo re neng re ka kgahliswa ka yona ke motho wa mahloko, motho wa mahlomo, ya tshwanang le eo batho ba tshabang ho tadimana le ena, ho ikapesa ka matla ha Morena Jesu, le ha maemo a kgakga, le ha maemo a baba, ho ikapesa ka matla ho Morena Jesu. Ke lebohile lesedi, ke lebohile monyetla ona. Ya buang mo ke Ashmodise ka Kriste Moloki. Amen. Kamodi moa ke rate go leboga monyetla o ke o kry-ang. Tonakatsi ndi go hloniphile mama wami, ke leboge le monyetla o tswang ko Lesedi FM yo buang mo ke thandeka ka tlase ga kereke ya the Old Ebenezer Apostolic Church in Bloemfontein. Lentswe la gompieno le re le tle le ikapese bothata ke seo re se aparang. Bona Davida o lebala tsona dikgallo tsa nama, ha beilwe mo godimo ga tapole a neelwa tsona dijo tsa bogosi. O a itse gore ke sebe mo go yene gore a ka itlhella mo dijong tseo, mme o ganana le tsone gonne hela a itse gore molopolli wa gagwe wa phela la ha etsa go latlhelwa ka lenabeng la ditau. Ntse re ya Jehova a tlo nkapesa joko ya gago gonne yone e bobebe ebile neng e botlhoko. Judas Iscariota a lebala gore dikgallo tsa nama di sa timelong, a tsamaya jalo a go dumellana le bafarisi go ya kana le Jesu, mme ha itlha mo go bone
o ikopela tšhelete a lebala gore yona ke tse ding tsa dilo tsa nama bona keletso ya ga Judase ya nna lefu la gagwe ka ntlheng hela ya dikgallo tsa nama lentswe le re ga go ikapesa lesedi la gagwe a ga go dumela Modimo ka metsotso le metsotso a go dira diphetagatšo tsa gagwe ka teng ga maphelo a rona jaaka monna Jobo le ha tšotla di na di sentseng dile a itse gore ene o apere lerato la legodimo lerato la boena pakeng tsa gagwe le Modimo le teng ka bo sa khutling mme a itse go go tlamela itshetlege kae mosadi a re tswa magoroga ka Modimo wa gago go nneng ga gona molemo a itse ga ile sebe pakeng tsa gagwe le moenna wa gagwe o le Modimo a dula mo leratong la Modimo a tsepa mayelo ka matsatsi otlhe se ka Modimo a ka le gore ne a lerato la boena lerato la nnete le senang dinyefolo le senang nyadiso ka teng ga lone le senang dikomang ka teng ga lone ka Jesu Kriste Morena amen. Momamedi metsotso ke mashome a mabedi le metso e meraro pele hora ya leshome le motso mong ke merapelo mme lena la itlhabolle re hasa ka watloloa ka mona ka kerekeng ya St John Methodist ke batho location Bloemfontein hona le ausi mona ya binang o ile matha sopensane sa Balerato Masioni ke Manana Ramongai ngwaneso a kotle o ko re fela ke se ke utlwile a ka re fela moya wa ka a re o morati ya nthatang empa ona jwale ke tlo mo fa sebaka sa hore fela o morati ya nthatang ya ikentseng motswalle Hey!
rorise amen ya dumedisang ke kananelo le tlatsa lebitso la Jesu ha le ke roriso wa bona ke matsatsi a o go hlokahala monna a o tlhokala mosadi mohlankana ya apereng lebitso la Jesu ha le ke roriso le le tsiare lena tsiwena sefefo se seng le se seng ha o sa ikapesa lebitso la Jesu le ke rorise o ke ke be wa ema lebitso la morena Jesu ha le ke rorise hallelujah jale go batla mosadi ya ikapesitseng ka morena Jesu go batla monna ya ikapesitseng ka morena Jesu go batla mohlankana morwetsana ya ikapesitseng ka morena Jesu lebitso la morena Jesu ha le ke rorise lo seng hallelujah ha re a tshwanela siwe o re phelang ho yona ho hla eng kapa eng e ka diang lo thefula mahetla a monna a mosadi a mohlankana a morwetsana lebitso la Jesu le ke rorise empa ha o bula pelo ya hao o dumela hore morena Jesu e be yena setshabelo o ikapese ka yena lebitso la Jesu le ke rorise o tla ba unshakable lebitso la Jesu le le tsiare lena ha le ke rorise hallelujah baratua re iketsetsa molemo ha re dumela ka dipelo tsa rona e be morena Jesu ke yena ya re apesang jwale mongodi wa lengolo o re go kgothaletsa fela hore re mpe re ikapese ka morena Jesu hobane a nna mmone bophelong ba hae hobane a nna bone a etsa dintho a fetola a bile a bula ditsela tseo balloi ba di kwetseng lebitso la Jesu ha le ke rorise hallelujah jwale tsunye o re phelang ho yona se ka ba tsamao sa apara o tla fefolwa ke sefefo se seng le se seng se tlang tsunye o re phelang ho yona o ka nna apara wa ikapesa ka dintho empa di kekebe tsa kgona ho sebetsa jwalo ka morena Jesu lebitso la Jesu ha le ke rorise bibele o ke balang e re go no go tshwere maroto lebitso la Jesu le ke rorise bohobe bo le bong le tlhapi ya ba morena Jesu wa tisa ka mantswe a mantlhokong ya hao morena Jesu wa tisa ka mantswe a manga dinthong tseo kelello ya hao e sa kgoneng go di fihlella ha o ikapesitse ka morena Jesu e ba setshabelo sa hao le lelapa la hao le bomakhelwane ba hao lebitso la Jesu ha le ke rorise hallelujah Oh
ha re phela ha re phelele ke lengolo la moshong mona. The protocol of the Methodists is observed ke le hloniphile phuthago e tletseng ka kwano. Ha re phela ha re phelele ha re shwa ha re itshwelle empa re shwela moreneng. Bana beso le tsengwana la kgwetše kulena le a re tsola kapo le re tsotse gobane re tsamaya re apere dintshwantsho tse di re sitang re apere bogono re apere lefufa re apere dintshwa tse re ganelang gore re ka bitsa lebitso la Modimo. Fela ka letsatsi ke lena lengolo ke lena le laiba jwalo ka taola hodima letsatsi lena Kreste la lente le re tsebang ke nako ya diteko gobane ka nako ye nngwe re a tetesela re batla wa tumela sefapano empa there are betrayals in our life ba batla o suthumetsa motlose mona o ya gasa Kreste ka nako yeo o wa ho batla jalo ke letsatsi ke lena hothi ikapese ka morena Jesu gobane dintho tsotlhe tse di re apereng ha di tlo re tswela molemo sama o yo ikapesa wa tseba ka nako ye nngwe batho ba ikapesitseng ka morena Jesu o bona mehlolo ka bona ke hopola Silas ha ba le tronko ho ka nako ba ikapesa ka morena Jesu mamati a buleha iza molebedi ha tswa borokong a re jo e ka bane ke tlo etsa jwang re ke sa bole ke ipolae batho ba ikapesitseng ka matla ha ba ba le sefefo. They stand for a challenge ba re ke rona bana re sa feletse o seke wa ba ipolaya. Don't allow depression ka lebaka la hore o tla bo o ikapesitse ka morena Jesu ka Kreste morena ke mama re tja buang from 1966 Baptolocation ko Fenyane. Amen. Ke le hlomphile bomme le bontate ya bua mona ke mme Mokgatla go tswa kerekenyana Senmaka tlasa moruti za Moqolobota lempeli ikapese ka morena Jesu Kriste ke hoseng ha letsatsi bomme le bontate ha ke tlo ba motelele ka sebaka seemo sa ka se sekgutshwane o tla fela monna mong ha bua hantle re la ena mohlankana a tswele pele mpa bana ma motsotsonyana fela ko utlwisitse botong ba Modimo lempeli ikapese ka matla gobane re tsietseng re nakong ya leto bomme le bontate ka Kriste morena. Amen. Hoseng ha letsatsi ya buang ke Mmasekele Monaona ho tswa Diocese of the Free State Anglican Church. Hoseng ha letsatsi lengolo ha di bua hantle ho thwe re ikapese ka morena Jesu rona re ikapesitse ka dinthontho tse ngata ka nako ena e re lebileng re taba re ya mokolokong ka Sontaha re ya Galelia re alla morena Jesu makala ke nako e le re tshwantse ha re fihla mo re be re hlobotse nama ena ya lefatshe re apere moya wa Ntate Modimo ha re wele re tla boela hape re tsoa ke ho Modimo fela ya tla re phamisang ka Kriste. Ibeke Nkosi Ibeke Nkosi Holy Holy
rata ho leboha sebaka le motsotso tse ke di fumaneng ke ne ke sa ikemisetsa bane ebile ke tlile lata ka tseba hore ke tlatla ke modimo tla nkgetha hore ke tlo ba teng mare ke rata ho leboha matla ntate modimo ba o la tseba ke ne ke se ke beile diaparo ke di tlwetse mara a tseba hore ke tshwanetse ke tle ho thwe re ikapese ka kobo ya morena bana beso ba rata re ikapesitse ka ntho tse ngata haholo rona bomme re ikapesitse ka ntho tse sa re tsweleng molemo tse sa tsweleng malapa a rona molemo le bahaisane ba rona molemo mpa he ka sheku tlwa ka sheku ke ithutile hore ka Kriste a re fang matla ho thwe re ikapese ka kobo ya morena kobo ena ya morena re ikapesa kana re tla re ise le ka malapeng a mang ho thwe re kenya lerato la boena ha re tse re tsamaya re tse re a rone jalo ka menana matsoho ha re no ba le lona ha re kopaneng bomme ho boima hana jwale ho boima hana jona fela re mmeng modimo letsatsi le letsatsi re tle re tshwane le bomme ba kgale e ne re ha o le boima bana ba ya mangweleng bana ba tseba hore ntho engwe le nngwe e ya mangweleng bomme a ke tlo ba mokgutshwanyana ba nako le yona setse ile ke rata ho leboha ke memanko e utswa ke re kenyang ntate ra nkgotha phameng
hanyane fela. Because they knew 61 years ago that Harry they Tebeng. needed different leaders. Not these leaders who come Ai, with a ho large monate man, ho corporate monate. car, with hundreds of bodyguards, shut down streets, live well, Sia. drink well, get fat while the people go hungry with no food. Theola hanyane. This is not the future that the people that fell in this place 61 years ago fought for. We cannot continue like this. Lefapha la metsi le tsamaiso le Theole hanyane. kgwere le re mathata a jwale a metsi Johannesburg a susumeditswe Re tla ke sessioneng ya ho masepala qetela ya hore merapelo. ho tle ka leano le potlakileng He ho monate man. ke jwale He commission ya dipatlisiso tsa metsi ke kgotsofetse, o sa ke kgotsofetse. Ai ke kgotsofetse mamelang he. Re tla sessioneng ya ho qetela ya merapelo. Mollo lefapha ke Re tla mona. Mokgotsi. O phamisa letsoho. Ho tla mona. So ba itu mona fatshe ba batlang ho rera. Ke kopa lehle le eme maiki wa mona o tla tla. Ba itu hona jwale ka mora ditaba. Jwale re shapa pere. Re tlo kopa hore ho rere batho ba 4. Re utlwana kere. Ba 4 ba Sabini. Ba rera fela. And then ka mora ba 4 ya tla kena o tla kena ka sefelenya. A kere ba 4 ba no re tla ha ba bebedi ba qeta ho rega. Ho bina Phuthego. Ra utlwana kere. Ya utlwahala. 2 Phuthego 2. Ra utlwana kere bana beso. Hona jwale hona le sebini se tlo re binela ka mora ditaba fela ke kopa ngwaneso o hlo yeme. Hona le kgaitsedi ya ka mona o tlo re binela o teng ka kwano. E tla re fela ha ba qeta ho bala ditaba. A ba sa kena kwano a tlo re binela. O santsa le teng kwano. Tlo kwano kgaitsedi ka pelenyana fela. Re tlo itsheba nna le wena. Nyaibe untate
amen, 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 hallelujah, amen, 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 hallelujah. Obu wete mongadi obu wete mongadi lena oda ondo ne mosebesi ondo ne Bukenya maroma mo ba dueng teng lerato la boena nakong ena yeo mora motho a tshwanelang ho fanyeo ka yona nakong ena ya mora motho a utlwiswa mohloko ka yona ho thwe re ratane bana beso ha ke re be jwalo ka Shadraka le Meshaki ba ile mahana taelo ya Nebukadnezar ha naga ba rapele setshwantsho ditshwantsho ha rapele modimo ka nnete a tseba keng nna ntate modimo ke mo bone baneng o ile a bua re ke tla ba le wena boqhegong ba hao fihlela botsofading ba hao ngwanaka o ile a phethuwa ka koloi ha phethile ka koloi le spilled empa na ha ka ba tsokotsi le he nngwe o la phumua mona fela ha go bele monwana nna ntate modimo ke a mo rata re rate ntate modimo re tsamaye ka ena re beng le nnete ho ntate modimo o tla re etsetsa a re tshepisitse ngwa tshepahala re ke lo dumedisa ka pelenyana lengolo re le utlwile lempe le kapese ka Kriste Josefa ha bana ba bo ba qeta ho molahlela ka ho le mina a tshepa morena a ikapesa ka morena bana ba bo ba mo rekisetsa ba Ishmaele a tsamaya a ya ko Egepeta mosadi wa Faro a go mo reipile empa sa mo reipa ana a ikapesa ka morena Jesu Kriste ha sale tronkong bana ba bo ba tla ba tlo amen ba tla ba re o tlo re rarolela ditoro yaba o rarolela Faro ditoro o mongatla a re morena o teng motho a ka rarollang toro ya hao ka morao ba a rarolle toro yaba wa nkuwa o iswa hodimo ilo ba molaodi wa dijo teng bana ba bo ba fitla ba mo lebetse anti ena ntsa mo hopola ha ba bona Allah a re lona le na be le hopotso nketsa hampe anti modimo re rile molemo ho re tlo phethale se salang ka jeno Samsone ha ba qeta mo honya mahlo o bua le modimo wa hae o modimo wa ka anke ke iphethetse ka jeno ho ba Filista ba ntshitse mahlo aka a ikapesa ka morena a tshwara dipilara a re morena ka jeno lena hanke ke shwe le ba Filista ke motho ya ikapesitseng ka Kriste le ha sa felletswe wa tseba ke nako a nang le matla yaba o tshwara dipilara o shwa le bona mme a nna yena ko tempeleng ba go o tauwe eli a go tla nne o bebenye melomo ya hao ho fitlaneng a re tshe monghadi ha ke aka ka nwa veini la ile seno se bodila a ikapesa ka Kriste la utlwa ho a songwa Kriste le morena amen
ke dumedise ke le go leboga le godimo go re dumella gore re tsene ka gare go tshebeletso ya Lesedi FM mo St John Methodist Church. Nna ke go itshasiwang Constance Modise ke tswa ko kerekeng ya Tonki Methodist Church in Africa. Ke etelletswe pele ke ntate Leshwedi le mme Leshwedi. Mantswe a ke a utlwileng ke a utlwisisitseng ke a buang ka kobo. Motho ye mong ga bua ka kobo o re ho tla ba jwang ha ke siya kobo yena e bola. Tsietsi ke hobane re di aparela bo smart. Tsietsi ke hobane re di aparela bahaisane. Tsietsi ke hobane ha re di apara re rapedisa bana ba batho bobe. Tsietsi ke hobane re di aparela boikgantsho le boikgogomoso. Athe ntate Modimo o rata moetsa dibe ha sekoloha a sheba ho yena. Le nna hoseng ha ka sheko ke ne ke re jwalo ka ke ne ke le teng. Ho tla ba jwang ha ke siya kobo ena e bola. Tafita ha ya go kopana le seganka Goliate. O tsietswa fela go hobane o mema ntate Modimo. Tsela ya mema ntate Modimo ka yena rona ba lefatshe re mo apesa dintho tsa go tsa maitwanela. Tafita o re di tla nkimela gobane ke lo sita o rapela. Motho ya utlwisisang hore maka ha se ha ke ntate Modimo o bana le sefela se se reng nkapese ka matla wena ka sebele o nhlolele sebe ka mehla. Re phela mo nakong ye thata re le bomme ba dikereke tse fapafapaneng tsa merapelo. Re sile bana le beng ka rona ka ga go metlotlwana e meng ya metlotlwana e na le monkgo o sa siamang o batlang gore rona re ile go tshwana le mosadi wa go tshasa Jesu ka oil e bohlokwa. Bomme nakong ya ga jana ha e batle motho o mongwe e batla nna le wena re ye go itekola re tshebe gore ana re dutse gantle re ile go bona gore ana boteng ba Modimo boteng go rona re tle re tsamaye re ile go jalla ba ba dutseng efagedi o mo o dudisitswe ke lebaka la ga go itshasiwang ka teng ga ntlo gobane ke tseka situlo ka ga go kereke. Situlo ke sona se etsang batho ba phatlhalle ha re ile go itukisang e tla ga re ile go ala makala ha re ala makala a rona re ile go ala makala re ile re ntata rona mahodimong lokolla ba ditlamong o lo lokollela bana ba rona mesebetsi ya matsoho o lo fana ka dijo ho ba lapile re lo theola boikgantsho le boikgokomotso ke sa hao fela o sa pediswe ke ntate Modimo ka Kriste morena hana. Ke kopa fela ho feta jwalo ka le dodana metsotso ya le dodana e mebedi fela mambutseki e kare Paulos ha ngolla phuthego ya Roma o ne a lemoa hore e kare moya wa sutha ka ho phuthego takatso e se ile ya nama empa wa tseba Paulos ke paki ya tabatsi hore nama ya fokola empa moya o mafolofolo lebaka ke hore wa ikere ke paki ha tsamaya le Silas ba sa evangeli ya ba tshwarwa ba bere Kriste nama ya sotlwa ya otlwa ba agelwa ka hare ho tjhankana empa ka hoba ba le ba bere Kriste ha wa bere Kriste le mo go thileng go kwetswe teng ha wa bere moya Kriste wa buda ya re ha ba rapela ba tletse Kriste go bona mamati ya toronko a ile a buleha mahlatlelana ba tshwere a ile a sutha matsoho ho na le bashemane bao ke batla go bua ka bona ha ke ya fatshe ha o bue mabitso a bontata bona ke nana ke ne ke ipotsa lebaka ke empa ke nana bohlokwa e ne le hore ntate wa bona e ne le ntate ya mahodimong lebaka ke hore ha ntse ba apere Kriste ba rapela ba le Babilona ba le toronkong ho tsi ha le sa khumamele Modimo o eseng Modimo wa lona le tlo le agela ka hare ho mollo
ho tena ba ka ba dilemo tsa ho tloha 14 to 17 years. Jwale ke ipotsa ha mollo o beseleditswe ha supa ke ka baka la eng ne ba ba apesa dikobo mare ke nahana le hore ne ba batla batle ba kape ka pele batle ba tse a di ha ba tsebe ha o apere Kriste ke mollo ha o akgalwa ka mollo modimo teng Kriste le morena amen. Amen. Ke re kgotsa bete. Ke tle ke re protocol is observed. Ke dumedise baholo ba teng ka ga kereke ke dumedise le maphuthe ohle. Amen. Hallelujah. Le nna ke le utlwile lengolo ha le re lempe le ikapese ka morena Jesu Kriste mme le seke la baballa nama go igorisa ditakatso tsa yona. Amen. Hallelujah. Ke a utlwisisa lengolo la ka sheko empa ke kopana le bothata boteng re kgona ho kena ka hare ha dikano re jare sefapano re follow Kriste empa re lebala hore di consequences tsa ho jara sefapano sena di teng empa se ke kopang fela ho se fitisa ke hore re nne re hopole hore Jehova o buile a re ba profeti ba tlileng pele ha lona ba ile ba bogisiwa jalo ka mantswe a male hona ha re kopana le difefo re kopana le mathata a lefatshe lena re tle re hopole ba profeti ba la ba feta pele ha rona ba bogisitse jalo ka mantswe a male hona ra ho tia mo moreneng tsotlhe tsa rona matlotlo a rona re tle re a lebise ko le godimong gonne Kriste a re dipelo tsa rona di tla nna ko le godimong empa ha re lebisa tsotlhe tsa rona go tsa lefatshe le pelo tsa rona di tla nna go le tsa lefatshe Jehova ha bua a re ha le itse ha tsotlhe tsa lefatshe le e le bo baba go nna empa ke kopa fela re ra go itjarela sefapano re tle re ikapese ka Kriste ka mehla le mehla. Amen. Sebaka ke tlotla moruti wa kereke ga mmogo le baruti botlhe ba ba leng teng bomme ba go ting ke di khatlamela masisi batho ba ba tshwarang thipa ka fa bogaleng ke ba tlhwenepa ga mmogo le boerwe botlhe ba ba leng teng le masea le nna ke itebogela gobane monyetla o yana ha se ka matlaka go ema mo gare ga batho ha se ka kitso kapa botlhale go ema mo o re ke ka lefatshe lotlhe ke ba bolela efangedi ha se ka matla o ke matla ya o biditseng jale re kopana le lekwalo bomme le bontate
le dumedisiwa le go lebegiwa ke Megreni mo nageng wa sports ka mantšwenyana a makhutshwane temane ya rona ke reng le mpe le ikapese ka morena le seke la baballa nama le ene mora motho ka letsatsi le leng a ikapesa ka matla sefela sa teng ke se sereng o ikapesa ka maru o pala maphefo a utlwa tlhoka matla a gore a nyoloha a ba apere go tiri seke ga baballa nama re na le dilo tse di ikapesang ka tsone re ikapesa ka diminki re lebala go di agagoga re ikapesa ka diminki di tloga maboa re ikapesa ka ditšhelete tsa rona mare tsone di a hela re ikapesa ka maemo a rona mare le one awa re ikapesa ka dijo tsa rona mare le tsone di a bola mare a tsotlhe-tsotlhedile ga o apere kobo e leng morena Jesu o tla atikela mesikaphala le diphephe ka lebaka la gore ga o apara wena o apere kobo yaanong re le bomme ba thapelo kapo re le bomme ba kereke o ka re modimo ka re thusa gore tse re di apere re tlhokomele re apese moya re rata go apesa nama re kokoroga ka nama moya wa rona one o le dikalpense moya wa modimo o le kalgape dikobo di le teng jaanong re neiwa kobo seaparo se se senang moroko se se sa bonagaleng gwa te re ikapese ka sone se se senang tshobotsi re apare sone mofumadi Esteri ga apara kobo yae ya ba o sasanka a sasanka ka seaparo sa gae sa moya o ne apere moya a sa apere nama go fitlhela morena a o tlosa eng o batla eng a Esteri ka lebaka fela la kobo ya matla ena e apere rona re apara dikobo tse re berekang ka tsone mare moya one o le ponopono mo letsatsing la gompieno a re tle go kopang kobo ya bogadi gore le rona re tshwane le barwetsana ba le ba batlhano ba ne ba le botlhale ba ne ba re ke apere lerato ka matsatsi otlhe a ke tshowe leto gobane ke bolokegile ke motho o apereng seaparo sa moya gote moya o tshwane le nama ebile di a lwantshana mare taba e kgolo ke moya a re go apesa memoya ya rona ka Kriste morena amen Hello.
Bonjour, bomme le bon tate ke a le dumedisa ka lebitso le matla la morena wa rona Jesu Kriste. Ha ke dumedisa bomme mamoruti le bon tate moruti bohle. Ke dumedise baetapele ba rona ba re eteletseng pele. Ke dumedise le lona lesedi le tlisitseng merapelo kwano kerekeng ya St John. Ke a le leboha bomme. Lentswe la kajeno ha le bua gantle le re ikapese ka morena Jesu Kriste. O tla motho e mong ya kileng a ikapesa ka morena Jesu Kriste ha ane a sa bone a re morena o nkutlele bohloko ke tla ke tsebe ho bona hape e monyana ha bua gantle ya ikapesitseng ka morena Jesu Kriste a re ke laletsa ditsela tsa ka ho Jehova hobane ke yena ya tla sebetsa homme seng ha tsa tsela ka jeno ho te re ikapese re mantsweng a lesome ao ka ona morena Jesu Kriste a lo re swela sefapanong jwale ha re lo ikgopotsa jwale ka bo Maria le Marta ya kileng a dula maotong a Jesu mme a dula a mamela ke motho a ikapesitse ka morena Jesu Kriste jwale ke nako ya hore bomme le bontate ka ha dikereke tsa rona tse fapaneng ha re lo ikapesa e le ka nnete ka morena wa rona Jesu Kriste moya ona ha re ikapesa ka ona ha ona boikgohomoso moya ona ha re ikapesa ka ona o na le kgotso ebile hape o na le sebete ke ba kgalate ha bua gantle ka o bana ba so ba rategile morena ha re lo ikapesang ka morena Jesu Kriste hobane ke na morena le mopholosi wa rona amen. Momamedi wa tshebeletso ya lesedi lenaneo lena la itlhabolle merapelo re ntse re le hasa ka wotloloa kerekeng ya St John Methodist ke batho location Bloemfontein re habile sefapanong hoseng ha letsatsi ba Roma kgaolo ya 13 timana ke a 14 lengolo le re ikapese ka Jesu le rona re habile hora ya 12 ka baka hopola mina thoko hore ke sikilwe ke Jesu ke dutse ho yena fubeng sa hae ka jeno ke a khatholwa momamedi wa tshebeletso ya lesedi re a nyoloha re a horeng ya 12 ke tlo nka ba babedi fela ba tlo rera ho tloha mono metsotsong e 15 pele hora ya 12 re kena tsoseletso re bina fela moya o re re bine fela moya o re re bine fela ha re ya horeng ya 12 ha re ntse re bina e mong le mong ya leng ka hara sebaka sena o tla o ipatlisise hore o lo kena pasekeng ena o lo kena ka tlwaelo na kapa o lo kena pasekeng ena o le motho ya fetohileng ka hare ha tshebeletso ena e dumelle tshebeletso ena dumelle tshebeletso ena e tla e lokise o tlo se ke wa kena pasekeng ena o kena ka tlwaelo bomme ba ka sebaka ke sa lona metsotsong ya 15 pele hora ya 10 madodana kereke le tle le etelle tshebeletso ya tsoseletso pele re horeng ya 12 bomme sebaka ke sa lona a ke dumedise sebaka ke le hlomphile bohle ba keneng letsatsing la tshebeletso ya bomme ba merapelo na fela ke mokhutshwanyane motho ya ikapesitseng ka kobo ya Kriste o bina sefela se sereng le ha ke le matshwenyehong ke lwana ntwa e kgolo nke ke ka sutha bophelong ke bolokwa ke Jesu nama ya fokola empa moya o mafolofolo o re mo go barutwa ba hae salamo le sala le rapela a ya pelenyana a wa ka sefahleho ke motho ya ikapesitseng ka Kriste morena a re etse gantle lebitso la modimo le
bokwe. Amen. Abelo ya ka enke kale kale kasile na ki khefete ki khefete ante ki kilemo oh murena kontle ga go senya nako baratuwa le metswalle bomme ha mmogo le bontate kopano yehle eo Jehova modimo o dumelletseng ho kena ke le hlomphile bohle ha kena tse ngata ke tsamaya fela ka pesalema ke lentswe le lenotshi motho ya ikapesitseng ka Jesu Kriste o na le mantswe a reng Jehova ke qhoboshiane ya bophelo baka nka tshohamang Jehova le ha le khotla la dira le ka lalla pela ka ha ke na tshabo jale mmina thoko ke tetang ho bina o nkgopotsa mohlang Maria le Maretha ye mong a ngongorega o re Kriste o re nka seo Maria a se etsang ha ile mona nna a ntse a tswella ka mesebetsi ya hae ya lelapa ke ka ho hileng wa hlaha thokonyana e ka reng eo motlohele hobane ke kabelo ya hae e se ka re pasekeng yena Kriste a ka yo re fetola bohle kopo le thapelo ya ka ke reng re yo rapela ka tio le ka matla satane o gaketse go nyeletsa batho nako tse ding le ditumelo tsa rona di a reketla re lebala le gore ke ene alpha ke ene omega re be re batla go itsaela marumo re itwanele dintwa ga golo ya mo nakong eo bana ba rona ba joinang le mekgatlo e senang sepe ke tlhola ke utla moruti o mong ha bua a re nama ya rona mokgore e tsotellang ka teng re dira le di-funeral police khanthi mea ya rona yona ho thwe ke ho Jesu fela mo re tla fumanelang mea ya rona phomolo teng ka Kriste morena ana Moya waka, moya waka, moya waka. Moya waka, moya waka, moya waka.
moya waka, moya waka, moya waka. Eh, moya waka, moya waka, moya waka. Awe, moya waka, moya waka. Awe, moya waka, moya waka. Ala, kimwana meti makibisa kimoya. Kimwana meti makibisa kimoya. Awe, moya, moya. Awe, moya waka, moya waka.
re a leboga bomme le bontate ba tlileng kwano kerekeng ya St John Methodist ke mo re fellang teng ka lenaneo la itlhabolla hopola ke letsatsi la phomolo mme mo presidente wa naha Ntate Cyril Ramaphosa o lebeletse hore a tla tshetlele setjhaba sa Afrika Borwa puo re tlo kwala ka thapelo ke nke dithapo tsena ke di lahlele moifong wa ditaba wa Imatlafatse mme wa ka a ko re kwalle ka thapelo mme Moamogwa ke vice president ya bomme kerekeng ena ya St John Methodist. A re kwale matlho ba gaetsho mo lineng la rara le la morale la moyo galalelang modimo wa rona modimo wa batsadi ba rona re a go leboga senatla sa le godimo ka tsoseletso yena ya moya le dijo tsa moya morena le modimo tseo re fepileng ka tsona bangwe ba rona re tlile re le fela morena re tlile re le makamputsa morena le modimo re ntse re re ha re kampaneng ra thona ka le rona tafoleng mafofora a wileng re utlwile morena le modimo tla re tsena ko dikerekeng tsa rona re tsena morena le modimo wa khotso ko pasikeng re tsena ko Palm Sundaying re a gotla re le mafulufulu re a gotla re na le sengwenyana re le bogala sefatlhego sa hautau ya leloko la Juda se se tshepagetseng sa re tsamaisa go fitlhella mo motsotsong wo o halalehile modimo wa rona ha o ya jwalo ka wena re ikapesitse ka wena ha re tswamo go mo go o mong wa rona gore a o tla e apola nang kgotsa ene le a temporary morena le modimo wa khotso kgotsa ene le puo fela ya molomo morena le modimo o moso le re ko re a kopa re tswamo morena le modimo a re go bonagala mo go re tseneng ka one morena ha o ska tshwana le re tla tswa ka one ha re tswa re go apere senatla sa le godimo re go tshwaetsa bana ba rona re go nna monko monate ko community e re phelang ka gare go yona re a go kopa morena le modimo re tshego hatse ke gone o hlonolofatse morena le modimo tsotlhe le station sa rona sa Lesedi o se hlonolofatse mogana le modimo o moso le re ko ba tsamaisi le di presentera tsa rona tsotlhe re lebogetse mogana le modimo mofuthu o ba re tliseditse morena re lebogile Jehova matla otlhe re lebogetse mogana le modimo a khotso le batho ba ba re hileng mantši mogana le modimo o moso le re ko Jehova a dijo tsa moya nama yona e ja every day morena le modimo jwale moya mogana le modimo a khotso o khotse jwale ke khotse ka mehla mohau wa modimo ke kadile o iketla tshepong ya hodimo hlonolofatsa mo bofelong re re a tshwaro ya morena wa rona Jesu Kriste le rato la modimo kopano matshidiso mo yo galalelang o ya le rona ko maga ya rona mogana le modimo sa le khagare go kereke o tsamaye le station sa rona se se golo sa Lesedi morena le modimo a o se godise motsotso le motsotso mogana le modimo a khotso mo lina la rara le la moralela mo yo galelang Kriste ke morena amen. Re leboha manileng le tuka ngwaneso re o lebohe re le moifo ka kwano re khutlisetse dithapo tsena diphaposing tsa kgaso.